аав ээж болсны дахин 1 жил дахиад өнгөрлөө гэж. За 11 жилийн өмнө аав ээж боллоо гэж. За өнөр Чуянгун гүн албаа. За төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. Төрсөн өдрийн мэнд хүргэе. За төрсөн өдрийн парти одоо эхлэх гэж байна уу? Яах гэж байна? 11 нас хүртээ. Гүйслээ. 아가형 돌수들은 형 생일인데 뭐 할 말 있어? 형 생일 축하해. 사랑해. 사랑해. Өнөөдөр бүс өдөр болж таарсан. Тэгээд парти нэгэн ирдэг гэж байна. 스테이크 파스타. Ямар стейк вэ? 스테이크. 스테이크 гэдэг чи юу лээ? 볼. За 오늘은 고등어와터. 생일에 고마워. 자, 파리스 패키트. 뼈도가 작았음 마가. 네. 잠시만요. 그러면 좀 작아도 걱정했어. 아, 이미 안에 하리보. 안에 하리보가 있어. 오늘 콘서트는 하리보인가? Хэрхэн төрсөн нь болоод үзэж байна. Жил болгон үзнэ. Мэдээж яг тэр хугацаа гэхдээ бас нээж болно. Тэр үзэлтэй. Тэгээд миний хүү гинцэн хугацаанд 다 손이에요. 죽지 않았어요. 아빠? За ингээд өнөөдрийн төрсөн өдрийн үйл ажиллагаа эхлэхэд бэлэн болж байна. 사실 봤어? 뭐야 이게? 귀여워. 길을 잃었어. 뭐야 이것도 날개야? 날개. 자. 어떻게 생겼길래? 와 멋있다. 자, 오늘들이 төрсөн өдрийн 컨셉. 풍선 냄새가 진짜 많이 나는데 가까이 있나? За, ингээд гүн албагийн 11 насны төрсөн өдрийн арга хэмжээ хэлснийг мэдэгдэе. Воо! За. Тау. Дөрөв. Гурав. хоёр. нэг. Заавараа. 자, 오늘들은 벌써 юу вэ? 흑백 요리사? 흑백 고마 요리사. 나 트리플 스타일이야. 자 이름 적어. 봐봐 무슨 이름 적어. 요리하는 개그. 요리 망치는 요리 만지는 개그죠. 무엇을 만지면 다 부셔진다는데. 알 때가. 무엇을 부셔? 자, 네, 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘. 자,
자, 근데 헐. 힙백 비석의 비밀을 열어봐. 자, 무슨 나무? 아우르 알았다. 저 뭐예요? 비밀은 이거야. 라포 열대. 라포 벨트다. 라따투리. 아 라따뚜리야. 야, 보시는. 아 이거 어떻게 구했어요? 자, 왔다. 자, 비밀은 아마 바로 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 우리 허아들 생일 축하합니다. 손. 말했어. 네. 잃었어. 뭔데? 자, 보스턴 비드. 축하해. 고마워. 자, 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 왔다 이거 같이 왔대. 자, jouwige billigen. Ja, maar. 와요. 자, 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 희우은. 쇼핑을 딱. 자, 스리디 프린트 펜. 자, 따라가. 자, 오로스도 옥저가 비디. 내가 준 선물. 자, 우리 좋은 거랐어. 자, 아니 엄마 그거 버리지 마요 일단. 자, 나란 예지큰 빌딩. 뭐지? 아이고. 네. 해피 버스데이. 자, 자. 이거야. 하리. 사랑스러운 유티, 수스러운 이렇게 알콩달콩 영, 아니 식상한 영. 자, 이거 봅시다. 그리고 맛있는 케이크. 자, 와, 뭐지? 맛있는 시작하는 걸? 아니. 서로 거기. 큐야. 좀 기다렸다가 됐다. 자, 색깔만 다른 건가? 자, 이거 저 파란색 거다. 미니 콜라, 빅 콜라. 엄마 저도 이거 뭔가 소다. 다른다요? За одоо энэ бялуунд нь бас нэг сюрприз байгаа гинэ. За тэгээ энэ болохоор 12 сард зарагдаж дах юм Харибогийн бялуу байгаа. За 이렇게 잘하는 거 맞겠지. 우와. 우와. 오늘 왜 샤만 먹어? 와르르? 안에 진짜 잔뜩 있어. 우와! 너요? 우와! 우와. 와다다다다다다. 자